when we face a challenge, when we face a downfall, the world will not stop. It will still keep on spinning. Times always change, my good. Like, if di ka abtik, mauwahi juga permi. No matter how good you are, owning up to the challenges of life. Ako kayo nagtabang sa inyo ha, no? If you're a student, magani listening karon. I know kapoy kayo niya. Usahay lang, meron kayo magsaligtas sa uban, no? Okay. Yeah, matawag lang daan na. Pero maybe as early as now siguro, pwede na mo develop naging na habits. As you would say, boss, diba, 80% of success Showing up. is showing up. Okay, later on in life, life will hit you a lot more than that. So at least, karon ba, anad ng tagamay. Masyak kita yung trabaho na to. Ano? Di ba, lisod na kay, kailangan magkwarta tanan. Welcome to Storyang Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, finances, ug uban pa. Karon no na atay request sa amo ang episode karon. This is from Jan Myla K. Flores. And iyahang gi-request na topic is life skills. Para nimo boss, unsa kahay life skills kailangan, let's say for a 20-year-old or kanang napa sa school before pa siya ni graduate? Mayroon kang life skill. Ang life skill na gid na ako ang ganahan no is being agile. Agile. Ngano man? Tanan man good, everything in life mo usab mo gud siya. So being agile means na you are quick on your feet. Abtik kam lihok ba? Abtik. Okay. If dili ka abtik mo lihok, times always change, magud. Like, ang change door, mo mo na pinaka-constant thing na may tabo ba. So if di ka abtik, mauwahi juga permi. No matter how good you are, manya ka malaude ka, bright ka, pero di ka mo-adjust sa times, wala gyapon. So agile, yes, I agree po nga kailangan ta agile in order for us to adapt quickly sa especially karon sa atoa. Let's say sa una, before kailangan pa ka magbasa og newspaper para makatrabaho ka. Kailangan pa ka mo basa sa mga kanang poste diha, mga printed na papers, tawagan nimo, imong textan para lang makatrabaho ka. Karon pwede na ka maka-online job. So kailangan kita mo adapt if ingana we need to be agile for us to be adaptable sa what is happening currently sa ato ang world. And another life skill nga ganahan ako i-point out is resilience. Resilience is very, very important gyud. Ang resilience man god, that is basically how fast ka makabangon gikan sa usa ka challenge or gikan sa usa ka disappointment or downfall. Ngano man, when we face a challenge, when we face a downfall, the world will not stop. It will still keep on spinning. So kailangan di mahibilin. May it be at work, may it be at school, or may it be sa other aspects sa imong kinabuhi. Resilience is very, very important, especially if mohisgot ta og success. If you want to be successful in school or in work, kailangan gyud ta og resilience. Kay if di ay boss maka-encounter ta og downfall, maka-encounter ta disappointment, do we stop di ay? Kailangan gyud ta mo padayon. That's a very, very important life skill kay ang ana magong resilience mao pud usa sa makapahulma sa ato ang character. What about another life skill, boss? Unsa pa man imong ika-add? Sa ato magipang mention ron, medyo on the emotional side mo na siya, no? There's IQ, which is imuhang smarts, di ba? Napoy EQ, imuhang emotional quotient nimo. Your ability to adjust, adapt, be resilient sa tanang mga umaabot na mga challenges in your life. Okay, if mubo ka og EQ, di ka maka-deal og mingon ana, no matter how smart you are, disud kayo. Disud kayo siya. Kaya di mo good puro tanan diri. So, importante diri kay, for example ha, isi sa negosyo. Sa negosyo, mutuod ka na saying na sales is the lifeblood sa usa ka negosyo. Kay sa tanang butang baligya man. For example, libador, ikaw nag-venture ka karog bago na negosyo. Di ba? Shoes. Baligya po siya, di ba? It came same nature po with Sun Life. Baligya gyapon siya. O even if mayong kag food. Sa food kailangan gyapon ka mo baligya kaysa mo palit sa imong kailangan mo i-market, di ba? So nagi mga panahon ana na way halin, walay ganahan sa imong produkto for now, wala ba? So ang importante ana kamo ba ka mo sugakod ana? If dili, what's it for? Mentioning sa mga quotients, no, naman ay tulo ka buok. So, na ay IQ, EQ, and then AQ. I think these are very, very important. Kailangan aware taan nilang tulo so that ma-apply na to sila sa atong kinabuhi. Of course, IQ, we are very familiar with IQ. It is the measurement of how intelligent you are. EQ, katong gi-mention ni Boss ganiya, is emotional quotient wherein how do you deal with your emotions? Maayo ba ka mo handle sa imong emotions? And then we have AQ, adversity quotient. Okay, mo na siya
ganiha ang resilience. It is the measurement of how fast you can come back from a downfall or a challenge. These are 3 very very important quotients nga dapat na aka, di lang pwede nga IQ ray na animo, di pud pwede nga EQ ray na animo, di pud pwede nga resilient lagi ka pero kuwang ka sa IQ. So kailangan gyud ka na aning tulo or you balance it out kay in life man good there are a lot of challenges that will come sa atong kinabuhi, and of course, these 3 quotients, we need it in order for us to run through sa mga obstacles nga ihatag nato sa kinabuhi. Ato ko nung i-breakdown siya, boss. What if storya na to in school sa kuno? Sige. Life skills in school. Ano may kailangan nato nga life skills in school, especially in college? Life skills in school. Siguro for me, di siya kailangan ni mo i-segment. Okay? In school, siguro basin, you can't notice. Kana di mo survive ta sa klase. You know, you come from a problematic family or na mga challenges. So, ano yung pagpasar? Di ba? Ngita yung paagi. Yun, resourceful ka. Resourceful. Di ba? Life skill man na. Life skill. Being resourceful sa eskwelahan, oh. For example, let's say, wala ka katuon og tarong. Sa ano ni mo, di ba? Wala ko na-encourage na mo cheat ka. Depende na ni mo, sa ni mo. Pero being resourceful in school, that will actually help you sa pagpanarbaho ng pagsunod or ini ka kuan money-making activities na nimo soon. Kay kana man ang first stage, di ba? Nabiag yun. Like, for example, being in a group, mo, ina-assign, di ba, na mag-reporting, mag-research, ana. Sa una, dili jud ko ganahan na mag-research ko. Akong pinakaganahan is reporting. Reporting yung mga gusto. So since sa una pag yun na anak ko'y indicators na ganahan ko mag-public speaking. Manggiwawon ko pero sa una pag yun, mo gina ako pinakaganahan nga naman. Kay sila na may mo research para nako. Ila na may hatag materials ako na maingnon na sige ako nang tun-an. Ako i-report. Okay, ang end product na nako. Di ba? So ako atong diskarte before. Di ba? So if nga na, ang dugay bigid kay ang pag-research. Ang pagpangita sa mga references, ana, igabot ni mo diri, gibullet naman na. Ikaw na report. Tunan po na ako. Ako na po yung report. Confident man ko. Wala ko sa una door, ako ka, di ko conscious ana. Sa una kay muling gina ako naan ba para maka-survive ko ba. Pero mulok ba ko karon? Labit to no, moding na agi ko diri sa insurance industry. Ganahan ko magstorya crowd, ganahan ko magstorya tao. Kay naman po daan po ang mga materials na nato, pero mo na ang mga latent na abilities nato ba or latent potential bitaw sa una pa. Ang imong life skills tan-awa na karon in school. What are you good at? Diba? Okay. What are you good at? What do you love the most? Or asa ka strong? So kailangan tanawon na nimo din na. Kay those are the skills in school na madala na nimo outside of school eventually. Because if you're so focused on the theories, on the books, what matters is how you ingest the theories and the books. Unsa may gibuhat nimo? Di ba? Ang mga habits ba? So siguro for me Dor, kana na mga ginagmay na habits, kana ang tanawon sa usa ka estudyante. Agree jud kay ko ana, and I would like to connect it with a life skill nga gitawag na to discipline. Discipline is very very important in school and after school. Okay, ingon ta sa work or especially in business. Sa school man god, if makahinumdam ta sa una, if you're that type of student nga bisig gihilantan pa ka diha, bisig unsa pa na gipamatay diha, mo show up gyapon ka in school on time pa, di ba? Or nagay usahay nga mas early pa if you are that type. It is very important nga naatay discipline, and kailangan nato na siya i-notice nga sa una man gani mo show up ka sa school, how much more sa trabaho na wherein it includes na gyud money, and kay it's very very different man gud in school nga imong priorities kay grades pa, di ba? Grades pa, and then imong parents ray bahala sa pagkanang bayad ingana if dili ka working student. But ingon ta if more gyud na imong priority grades, once man gud nga mo graduate na ta, your priorities will be making money, feeding yourself, feeding others if breadwinner ka, paying the bills, mo na imong new priority. You won't be able to accomplish or kanang go with sa mga kato na priorities if wala kay discipline. Kaya di man na pwede nga magsige na lang kag absent sa work, especially in business. Okay, so ingon ta kami, we are financial advisors, diba? We don't have the kanang time in or mga
time out. So sa mo gyud, we need discipline gyud kay wala man may gi-mandate na mo show up sa office, di ba? Wala man may gi-mandate ana. So we have the flexibility of time which is great pero could be a challenge kay tungod kay abi flexible ta, there would be a huge tendency nga di ka mo show up, not just in the office but sa mga events pod or sa kanang mga gatherings kay di man siya mandated or di siya required ba. So, for you, let's say if mag-business ka, discipline is very, very important. Kay kana sa business, pwede na ka maka-unli nga di mo show up, unli leaves, good. Di na siya pareha sa work ba nga, kailangan pa ka mo file og leave. You must have discipline, good. Because as you would say, boss, diba, 80% of success is showing up. Required you kaya na ang discipline because discipline man good if you compare it to motivation. Discipline is you do it tired, you do it sad, you do it upset, or whatever it is nga unsay mong emotion. So, kailangan kayo ta og discipline, guys, may it be sa school, sa work, sa business, or going to the gym, or exercise in general. Kailangan yung kay taana, guys. It's a life skill that is crucial, good. Because in the end, you would feel fulfilled rather than tired. Would you agree, Ana, boss? Yeah. Umayong kagkuan man good. Usay sa school man good kay medyo we think na bugat na kayo, no? Ang atong mga ibang tun-an and everything. And then sometimes na mga culture shock na ini ka graduate na. Mo gina ang tendency. But what do you mean, Ana, boss, kanang ma-culture shock sila once manana sila og school? Okay, syempre ikaw dor makarelate na karon, di ba? Na although dugay sayo makan independent yun, no, but lahi gid siya because in school your only responsibility is to study, get good grades, and if you can't even show up to that, unsa maka na bayad na kag mga bills nimo, bayad na kag mga obligations, mga loan nimo, and everything. Sa eskwelahan kay yung kam absent ka, pwede ra ka kangyo sa imong teacher. Depende ha kay karon I don't know kung unsa ka stricto ng mga teachers na. So una kay dimjud mo allow ako ang mga professor sa una. The reason why naka-mention ko na Dor kay I was able to talk to USC, no, San Carlos last year. Friend na mo ang professor, niniana siya na ay wala na sa ni silang kuan ay kay mga dato mo good ni. Ano ba? Nihangyo ko no na medical certificate. Pero ako nagkatawa sa ko kay ay medical certificate. Wala agad. Pero if nga na palang daan, you can't show up to your responsibilities at school. Very simple. Kuila ka, tuon ka, samot na inig ka trabaho. And I've talked to students po nowadays nga ilang challenges karon, especially sa katong mga kugihan. It's not more on work sa school but rather kuno sa let's say commute. Kay very traffic na kuno nowadays. So it's let's say 7 AM imuhang school, mumata pa ka og 5. Di ba? Ya pila na lang ka oras imong tug after you go home. Nga pa kay mga assignments, mga unsa pa na nimong batonon. Ga commute ko no. Kana palang daan, expect na lang po nga after you graduate it's gonna get more congested pa, it's gonna get more traffic. So mo na among giingon ganiha nga importante kayo ang EQ kay it's gonna get worse. Okay, it's gonna get worse ingana. So karon pa lang nga you have the discipline to wake up early para lang mo commute ka. I'm gonna tell you Jude right now nga that is very very useful when you graduate. Kay you already have that discipline. How much more ka sa katong uban? Let's say kato imong gingon boss nga hangyo-hangyo. Mohangyo ka sa imong professor, manganad ka na. Nya ini graduate nimo, sa manghangyo na lang bugas imong landlord. Murag bada nimo ang habit nimo ba? Imong bad habit nga. Landlord. Hindi na lang abang. Hindi na lang abang. Be very very careful guys. Kay kana mo mga old habits na to, especially the bad habits, pwede na di mo mada. Let's say if ikaw ang type na student sa una, sige kag kanang manyana nga habit. What if Roy ini-graduate nimo na nakay work, imong boss na ipahimo imong boss nimo magmanyana habit noon ka. So una nahagbong ka na imong manyana habit, karon nga graduate na ka, gatrabaho na ka, ang manyana habit nimo nakuha na noon kag sweldo, na decrease na noon ka or worse mawagtangan ka og trabaho. So it's very very important yun ang discipline. Okay? Maybe napaka i-add boss na life skill na crucial. If nag-eskwela pa ta karon, like what I said, be conscious ng sa tanan, no? That is happening right now ba? Including your responsibilities at school. Di po ko magpakuan, no? Kay, syempre, ako pag college po, bugoy man ko. Pero I knew kung sa'y kailangan ako. There was a time ang gani na ni late ko na abot sa klase. O niya, pag abot na ako, nasuko ako maestra na ako, ipabarog ko niya, pangutana siya, pangutana. Siya na, what is junk bond? Finance. Katubag bang ko. Niya, tanang magnasid ako na nasag dyan kay bago ko abot singot kay ko kung nakatubag ko nga man kinakatuon man ko na-late lang ko di ba na-late lang ko pero mo nang gingon ba na responsibility man ako to study naalay yung mga uban ng mga dili ma-control in life
Which is normal, inig trabaho na to, daghang ingon ana. Pero nabuhat na ako akong responsibility. Which is natun-ato na ako ang certain kuan sa finance. Lipay sa kaya ako maestra to. Asyan, magoro abot ka tubag man. Nga na ba? So, owning up to the challenges of life. Ako kayo nagtabang sa inyo ha. No? If you're a student, magani listening karon. I know kapoy kayo niya. Usahay lang, meron kayo magsaligta sa uban, no? Yeah, matawag lang daan na. Pero maybe as early as now siguro pwede na ta mo develop naging na habits. Pwede magkuhan. Not just necessarily sa trabaho. You can go into health. You can exercise kung sino mga ganahan nimo para ma-build mo habits nimo, diba? Or imo mga routine in a day, diba? So kana lang gid, be conscious sa tanang butang and owning up sa imong responsibilities. Kay later on in life, life will hit you a lot more than that. So at least karon ba anad din tagamay. Masyak kita ning trabaho na to, ana. Diba lisod na kay kailangan magkwarta tanan. Diba? So moro na dor. You know, because guys, if you think karon no, sa mga students, if you think school is hard, once you graduate, it's gonna get harder pag yun, okay? Another life skill na ganahan na mong i-point out once you graduate, okay, is managing money. You need to learn how to control money or else money will control you, which is a very, very huge frustration or problem. Kay you would see, I'm sure karon na amoy mga friends of friends or people you may know or what you see on social media nga nagkalisod sila sa ilang finances tungod kay di sila kamao mo save, di kamao mo budget, kamao mo invest or walay insurance, mga things like that, okay? It's very important nga kamao ta mo manage sa money kay actually money man god usa na siya sa mga major priorities nimo gyud once you graduate, okay? Di ba as mentioned ganiha, grades will be your priority. Grades and studying will be your priority when you are in school. But after you graduate, it's gonna be very, very different na gyud. It will be paying bills, feeding yourself, feeding others. Kato lagi, if breadwinner ka. Money is, pwede po naguro na to siya makonsider nga usagid siya sa mga roots na kailangan na to once we step out of school na. So managing money is very, very important, okay? Because money is a tool that can make your life easy if you use it right. But if you don't use it right, it will make your life a living hell gyud, okay? You will get into debt, let's say nagkautang na kag maayo, nya nahurot pa gyud imong kwarta, there will be a lot of problems, especially if nanakay daghang responsibilities, okay? Let's say nanakay anak, sa may kanon sa imong anak, let's say nanakay apartment, sa ikabayad nimo sa apartment, napay kuryente, napay tubig, those will be your kanang priorities na. Let's say nakay sakyanan, bayad nimo sakyanan, napay gas, napay maintenance, those will be your priorities gyud once you step out of school na. So managing your money, it's a very, very crucial life skill nga kailangan na to i-learn. So I hope sa kaning episode no, you were able to learn a lot talking about life skills. Again, thank you to Kay Flores for suggesting this topic. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and share Storyang Kinabuhi. Hinumdumi, ayaw puro chismis, mag-Storyang Kinabuhi punta.